A zato što je Hitler radio za Ameriku, radio za Engleze. Pa znamo, ali recimo Hoover je, na primjer, ima puno dokaza, Hoover, kako je zahtevao i tražio informacije o Hitleru u Južnoj Americi. Eisenhower je govorio, pa moji svedoci valjda znaju bolje. Znači, znaju da je Hitler živi. Pa Stalin, čuli smo, je isto izgovarao da zna da je on u Argentini. Znači, onda postoje u BBC-u, u Reutersu, na mnogim mestima FBI, naravno CIA, imaju arhivu gde ima koliko hoće dokaza. I najzad ono što je najinteresantnije, sad je ovaj Malej, predsjednik Argentine, otvorio dokumentaciju, arhivu i sad ćemo svašta da saznamo. Cilj je bio njegov da se zaista vidi koliko nacista je došlo, kako su došli, gde su se nalazili i tako dalje. Ono kako su došli, to već znamo. Došli su patriotskim kanalima. E pa da, i taj dosije je otvoren, mislim, pre godinu dana. Tako je. Onda Juan Perón ih je dočekao sa svojom Evitom Perón, onako, ručke. Dobijaju od